bese kuthi ke mngane yakwethu ngane zakwethu into ebalekile kakhulu ukuthi ke lento kaMaskandi isuka kude kakhulu umlando wayo egameni lokuthi ubaba uBhodloza ophushukela umfazi omnyama ongeneze emfisa ingane zoma ubaba uShobeni ubaba uSixhobo Mfungampungwazi zinsizwa uBhekumuzi Lithuli bayikhandile yonke lento kuthe nje sebeqala sebehlanganisa isisutha yathi waqhamuka oshwini umuntu ekhala after uBhodloza kwaqhamuka uKathito Mfokangobe umakata zethu udla kubadla idolo ukepekepho yabo yobukebe obosala bakuthiwa abale nalethi uthi ngisomtshiki untombazana samntobazi yambuka samzungeleza zithi funa kumsela umtshulu wakale zifuna umbukela eduze Mfokangobe uyiqhawe Kathito ufuna ukwazi lokho ungangigabazi futhi ukwazi ukuba nenhlanhla ukahlahlede wena uThabo Mbeki ngokwenkululeko kaMaskandi ngoba uqhamuke emveni kukaMandela uMandela wethu ke thina uBhodloza emveni kokuthi qhamuke-ke uMandela wabamba 5 years kwasiqhamuka uBhodloza emveni ke kwasiqhamuka mina-ke ngumsholozi nguzuma mshini wami umshini wami webaba yena uyami bambesela asibuyaka lokho okwasenkandla lokho yini inkandla amahlathi amnyama sekhuluma ubuceli kodwa ke ngane zakwethu ngiyayisimplify nje ukuthi ke ibaluleke kakhulu leyo ukuthi uMaskandi uqhamukaphi abantu abadumise uMaskandi bawubeka on top of the map